ubwami bw'ababirigi, minisiteri y'ingabo yabo. This is a formal and direct address to the Kingdom of Belgium, its military command, and all relevant international actors. atu ni ubutumwa bugenewe ubwami bw'ububirigi mu butegetsi bw'igisirikare cyabwo ndetse n'abo bakorana ku rwego mpuzamahanga bose. The United States Department of Defense has been closely monitoring the escalating military activities in Democratic Republic of Congo. turamenyesha ko leta zunze ubumwe za Amerika muri departema yayo y'igisirikari yitaye cyane mu buryo bw'ubugenzuzi bwa hafi uburyo ibikorwa bya gisirikari biri kugenda birushaho gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri Repubulika Demokarasi ya Congo. After thorough evaluation and in close coordination with our intelligence, diplomatic and humanitarian arms, the department has reached a decisive and urgent conclusion. Nyuma y'ubugenzuzi bwimbitse ndetse n'imikoranire hagati y'inzego zacu z'ubutasi, iza diplomasi ndetse yemwe n'iz'abakora ibikorwa by'ubutabazi, department yacu cyangwa se igisirikare cyacu cyaje kugera ku mwanzuro wihutirwa kandi udaciye ku ruhande, ni ukuvuga ngo wahuranyije. Bagakomeza bagira bati all Belgian military personnel and assets must be withdrawn from the Congolese territory immediately and unconditionally. Twaje gusanga tugomba kubabwira yuko ingabo zose z'ububirigi, yaba ingabo ndetse n'ibikoresho byazo bigomba kuva ku butaka bwa Congo aka kanya, kandi nta mananiza ntacyo basabye, nta mananiza yandi, ntabwo biri ngombwa ko mugira icyo musaba kugira ngo muhave, unconditionally. Iri tangazo risohotse Didier uturebera inkuru ya The Great Lakes Eye basohoye igaragaza ko ababirigi abasirikare babo baherutse kugwa muri Congo, ariko muri iyo nkuru umwanditsi ageramo, murabizi ko bwa mbere iki kinyamakuru n'ubundi cyo cyari cyasohoye amakuru kivuga ko hari abasirikare 500 hagati ya 300 na 400 bari muri Congo. Hanyuma bakimara kubisohora uwitwa Maxime Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi, ahita zaravuga ati ibyo ntabwo ari byo, cyakora dufite abasirikare 6 nabo nabaje mu bufatanye partenariat ya Union Européenne n'ububiri na Congo. Abo rero twebwe abacu ni 6 ariko baje muri amburera ya Union Européenne, nibo baje muri Congo. Bukeye cya kinyamakuru n'ubundi kitubwira amakuru avuga ko hari abasirikare 8 biciwe mu mirwano, kabishwe baruta babandi bavugaga ko baje. Bisobanuye ko hariho n'abandi n'ubundi, bisobanuye ko babandi 500 ahubwo ari byo 400 nako, hagati ya 300 na 400. Uko byamera kose abo ngabo abariyo baruta abo ububirigi bwavuze bwemera, kuko abo ububirigi bwemera nta nubwo baje nk'abaje mu mpamvu z'ububirigi, baje ku mpamvu za wibuke hari na detaye ivuga yerekana niba uvuze ngo abo baje muri umbrella ya EU cyangwa se European Union, warangiza mu kwifotoza aho bari hariya muri Kindu muri Maniema, ugasanga amadarapo ahari ni idarapo rya Congo n'idarapo ry'ububirigi, kandi ubumwe bw'Uburayi bufite idarapo EU, yego ari ubwa European Union, yego ubumwe bw'Uburayi bufite idarapo ryabwo, ku buryo utapfa kuvuga ngo waje mu butumwa bw'ubumwe bw'Uburayi, afazari yo haza kuba hariho amadarapo 3, yego iry'ububirigi, iry'ubumwe bw'Uburayi n'irya Congo. Ariko hari irya Congo n'iry'ububirigi gusa. None abanyamerika bavuze bati igitoroshi cyacu, nyuma y'ubwitonzi bukomeye, igitoroshi cyacu cyaje kutwereka ko dufite undisputable evidences z'uko muhari, kandi birakurikirwa n'itegeko ryo kubabwira ngo kubera ko muhari mu buryo butazwi butumvikana,
musabwe kuhava immediately and unconditionally. aha rero nduhita wumvira uburakari bwa wa mudepite ejo twumvaga Ronis cyangwa ntuza umudepite wo muri Union Européenne ejo wa wundi twenda gusoza ikiganiro ku munsi w'ejo sinzi ukuntu nagoswe sinareba amazina ye uriya uriya mudepite niwe uhita wumva uburakari bwe gusa maze kubona urutonde rw'abadepite bagera kuri 4 banza bizansaba kwitabana agapapuro nabanditseho bari kugaragaza bamwe bari no gucana umuriro ngo kuri PSG ngo oya uburyo aba badepite ubona bose baba bari kuvuga mu mvugo zikarishye bo muri za Union Européenne meme na Amerika uburyo izi inteko zishinga amategeko z'ibi bihugu byitwa ko bikomeye cyane ubwo vuge Union Européenne abadepite ba Union Européenne n'abadepite ba Amerika iyo bari kuvuga gutya uba wabanyuzeho wibuke umugabo witwa Menendez mu gihe cya Rusesabagina yego muramwibuka ukuntu yari ameze nawe yari yarakamejeje kubera ko bavuga ko iriya miryango yo kwa ba Rusesabagina bari baramuhaye amafaranga ya miryango nyine mpuzamahanga yavuga ko imushyigikiye n'ibindi bari baramuhaye amafaranga. Senateri Menendez ni umuntu waruzwi cyane byaje no kurangira yirukanwe by the way yarahagaritswe kuko bamuzijije iyo ruswa. Muri Union Européenne naho rero izo kese zibamo nyinshi cyane. Hari abantu babegerewe n'uburayi muri iyi minsi bufite ibibazo by'uko burimo kwirukanwa buri hamwe bwakuraga udufaranga n'intare 3 ziyoboye isi bibasaba bo kwikora igihugu kimwe nacyo kikaba intare ikagira ahantu isesekwa cyangwa se bakaguma batatanyije imbaraga nk'uko bimeze kuko bavuga yuko bahuje imbaraga muri Union Européenne ariko ntacyo bimaze kugira babaye igihugu ubundi gifite ubushobozi bwo guhagarara imbere ya biriya bihugu. Uburayi ubugize intare ifite amenyo menshi ariko abiri niyo y'ingenzi ayo bita kanine canines amabwene y'Uburayi rero akaba Ubwongereza n'Ubudage bafite big 5 abafaransa bafite ujye ubashyira ku ruhande. Abafaransa ni iki kigaragaza gukomera kw'igihugu muri iyi minsi economy abafaransa bakora muri Union Européenne mu bihugu bikomeye economy oya bafite big 5 ariko muri zo big 5 n'ababanza n'Ubwongereza n'Ubufaransa Ubudage n'ubwa gatatu reka yes Ubufaransa bwo n'ubwami kuko nituvuga urazana ubukungu ariko umuntu urwana nk'umwiyahuzi hari abantu bakubwira bati twego turwana nkaho ntacyo duhomba wenda Faransa babamo se urazanamo combination Faransa bakora arimo arakubwira ati mwebwe muze mbatize ibikoresho hano makoro rurani cyabakanga iki ibikoresho ntabifite he munanyibutse intambara Ubufaransa bwarwanye wenda biransabanza Abafaransa baracyageze ku ntambara za kera muri ibyo bita abana Napoleon Bonaparte nazo batsinze mu bihe bita contemporaine. Ubufaransa butunze ibisasu kirimbuzi hanyuma yego warhead 290 barusha Ubwongereza. None se byo nituvuga deterrence ku muntu ku gihugu kidashobora kumenyerwa uko kishakiye ni igihugu gifite uburinzi yego icyo n'Ubufaransa rero none se kiraho Ubwongereza muri Union Européenne wavuga harabanza Ubufaransa hakurikiraho Ubwongereza urayize ushyireho abandi wenda barakomeye mu bukungu wenda bafite ibisirikare wenda bafite ibiki ariko igihugu gitunze ibisasu kirimbuzi nta ni iki kindi usuri bukibwire ndemeranya nawe kugira ngo tugire igihugu icyo ari cyo cyose kize kwicarana na za ntare kigomba kubaka kigomba gufunga inguni y'ibyo ngibyo uri kuvuga by'ubwirinzi hanyuma kigafunga inguni mu bigendanye n'ubukungu yego kigafunga inguni ibyo byombi bigifasha kugira influence kuri international stage. Niyo mpamvu ejo bundi Putin yavuze ati iyo bavuga ngo ni banini ko bagira icyitwa G7 group of 7 G7 bakavuga iyo bavuga ngo ni banini mu biki avuga ku bukungu avuga yuko ubukungu bw'Uburusiya bwazamutse mu mwaka ushize wa 2024 bwazamutseho 4 n'igice kimwe no mu mwaka wa 2023 bwazamutse 4 n'igice kimwe ubu buzamuka 4 n'ibice 9 noneho avuga ibihugu bikomeye mu bukungu abanza Ubushinwa akurikizaho Amerika akurikizaho Ubuhinde yemera ko Ubuhinde bwamuciyeho mu bukungu yego Ubuhinde ariko niko Ubuhinde bwamuciyeho Ubuhinde bwa gatatu Ubuhinde busigaye ari nabwo butuwe cyane bwatambutsa ku Bashinwa muri demography arangije aravuga ati twe turi abakane mu bukungu none iyo bo bavuga ngo ni banini group of 7 ni banini mu biki ko banishyize hamwe n'ubundi ubwo urumva dusubiye kuri GDP yabo
ntabwo yajya kungana n'iy'Ubushinwa cyangwa Oya. ntabwo byakunda. ariko ubwo tugeze noneho ku bya gisirikare military deterrence n'ibindi aho ngaho niho baziramo kuko aba bafaransa turimo kuvuga ni aba gatatu. ariko uretse kugendera kuri iyo myanya kumwe n'igisirikare cya Kongo ari icya 8. turavuga military deterrence ntabwo tuvuga military deterrence capabilities. regard nyine ni deterrence ni ubwirinzi ariko bwo gukanga ariko bwo deterrence gukanga burya harimo na context yo Uzi ko- gukanga irimo ntitwayikuramo. ni nko kuvuga ngo habaye inama y'intare ukazanamo n'agapusi kakavuga kati hano habaye iki. muri iyi nama ahubwo ati iyi nama yacu murayumva gute? iyi nama yacu dutanga ibitekerezo ngo Kongo ni akangahe mu gisirikare. ni iya munani. uru rutonde Ni iya munani da. izi lisite badukorera ziratugora kuko izi ntwaro niyo mpamvu bazita intwaro nyine arme de dissuasion harya niko bavuga. Harimo nk'akantu ko no gukangisha kuko abantu bajye bibuka ko urugero ahantu izi ntwaro zakoreshejwe n'igihugu kibyemera ni leta zunze ubumwe yazikoresheje muri cya gihe cya za Hiroshima na Nagasaki, ariko bazikoresheje bagiye kuzirasiraho barabanje baritarura kuko bazi ko aho zirasiye n'aho zirashwe zihagira ingaruka zijya kungana kubera ni intwaro z'ubumara. Bityo rero igihugu kizitunze kigengesera kuzikoresha ntabwo kibihitamo, si amahitamo ya mbere. Nakumenyesha ko izo ebyiri zitwaga Fatman n'iyitwaga Little Boy urumva zo zarekuwe n'indege nyine bayishyize mu ndege. Little Boy bayishyize mu ndege irayitwara zikagera hejuru zikarekura igasandara. ntabwo byo byari nk'ibi ngibi bigezweho byo kuvuga ngo barafata nuclear warhead urumva bayishyire kuri missile ngo igende. nyine ibyo nibyo biteye igisasu ubwacyo giteye impungenge. tubanze twambuke nako. byose mu murongo w'amakuru iwacu.